The annual Lehniam Ïewduh, organized by Raid Mylliem, had taken place on November 21, 2023 at Khlieh Ïewduh in Shillong. This traditional ceremony, led by the Lyngdoh and involving the Lyngshkor through Myntri Sohtun, commenced with prayers for prosperity in businesses within Ïewduh, known as the rice plate of the Khasi tribe in Meghalaya. Following the invocations, Kharkongor performed sacrificial offerings, including roosters, hens, male and female goats, and a pig, seeking the welfare and well-being of the people under Raid Mylliem. The Syiem of Hima Mylliem, Ainam Manik Syiem, along with ministers and members of Raid Mylliem, witnessed the entire ritual. Siap prat lenti yong, uiat prat lenti. Dia mau urang bangrai tak kubuat, seti kubuat. Saya tahu sebut lah ngile ayu ulang Ïewduh, kita ulang Ïewduh lah ni udah Ïewduh. Tu urang yang rai tak seti kubuat ka. Cimpentip si ulang Ïewduh, si tahu Syiem Ïewduh bapet jangan ka. Yo ka doar nang bu ngau sabe ayu bangi apa ni ong kan. Siar yang nang tas kita. Itu usniang yang terus kunyi, usniang sunyi long rai yong. Itu kunyi, nong seneng nong krau nong dau nong mong ri mong duok kan kalau kor kalau jai lagi yang long yeng kalau sem khantam me wekit ke hima kan kuni bon steng berpeni war dom don maki ngim na ban pendep ngene kayo mar baleng ngilalum us yang ben hei na kinang song yo yang song duar imsim na penlut na hima le na kara yang penlut na ine kisada ke baki siu ki ai kino itu senyang to ben hei ta kita no keluit bengin pendep yang niam kurkom dikumi im to senem ke bakalong menta kan niam ke dengan yang bayat baik biar nanti keberapa keberapa yang akidak kisin ke makipau ida sungguh saya boleh dengan kat bagi haduk kena klip